Yo, what's up people? Murameze neza abadukurikirana bari mu gisagara ca Bujumbura, abadukurikirana bari mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Eka namwe mwese mudukurikirana muri hanze y'igihugu, ndabaramukije ngira nti mwaramutse canke mwire bivanye n'umwe wese aherere mu cubahiro ciwe. Niteka ridasanzwe, niteka rigeretse kuri ndi gusubira kubana namwe muri kino kiganiro Akiwacu Music. Mu nkundire ngiye ko ndabaha ikaze aho tuza kurabira hamwe ayabari karavugwa hirya no hino mu Burundi, ndavuga muri industry ya music plus 257 iyo biko biravugwa hirya no hino ku baririmbyi bacu. Je ndagushikiza kino kiganiro nitwa Jefferson Badga aka the host, cyangwa ukanyitaga gusaba bikwiye. Ataguteba rero tugira ko nk'umugi w'igisahira, ndahera ku ndirimbo zagiye zisoka mu minsi heze, indirimbo ubona ko zagiye zibikora neza hanayino. Benshi bavuga bati ni indirimbo ubona ko zigifisa kanovera kandi indirimbo ziryoheye ugutwi. Ndahera neza na neza ku ndirimbo y'umuririmbyi Lino G, n'umuririmbyi Lino G tuzi mu ndirimbo nka Angel, turamuzi mu ndirimbo Amazi, turamuzi mu ndirimbo Mba Hafi kumwe na Masterland. Uyu muririmbyi rero Lino G yakoze indirimbo yita Legend, indirimbo ubona ko ikiravugisha abana bariya uvuga bati uyu musore ntabwo twe tumumenyereye muri iyi sura ariko aje atabyorosha. Ni Legend rero ubona neza na neza ku rubuga rwa Lino G rwa YouTube. Indirimbo ubona ko ifise abamaze kuyiraba bagera ku 15, akaba ari indirimbo yakozwe na Jibuda Classic Audio, maze mix na mastering ikogwa na Chizo Beat. Ubona ko indirimbo imeze neza, abana bari bavuga bati indirimbo imeze neza. Ushobora kuja muri YouTube yawe ukandika Legend by Lino G hama ugaheza ukayifeelinga. Guys, ndakwibutsa neza yuko iyi ndirimbo igiye no gukorerwa remix, ahabona neza ko hari abaririmbyi batandukanye nka Dramati, DJ Philbite, B-Face on the Floor ndetse na Air Pro bagaragaye bari mu nzu y'amahinyanyuriro isohora ama beat akaze, isohora ama hit gusa. Iyo nayo sindi ndavuga kwa Joel Houghton. Bagaragaye rero bari kwa Joel Houghton muri studio, bigaragara yuko bariko barakora remix ino ndirimbo Legend. So get ready and take position guys. Indi ndirimbo ishobora kukubwira ni indirimbo Itamporize ya Dramati. Ubona ko nayo ari indirimbo yavugije benshi abana bariya bitewe n'umuvuduko wayo yagigira ku rubuga rwa YouTube, kubayiraba ama likes, ndavuga cyane cyane ama views benshi kuko tubimenyereye ngaha mu Burundi. Kubona indirimbo ikimara umwanya muto ya gusa ibifise ama views menshi navuga nti niwe muririmbyi wa mbere ngaha mu Burundi yashoboye kubagaragaza iyo shusho. Ni indirimbo rero Itamporize nayo n'ubundi kandi yavuzwe ko byinshi bivanye no mu video Queen yarayirimo, mu video Vixen ndavuga Mona Walda ko yari yambaye. Bamwe bavuze bati n'ubutandero, abandi bavuga bati nakazi. Mona Walda ubwiwe nawe yaravuze ati guys, ibi ndabikora sindabikora kubw'ubutandero canke iki, ndabikora kubw'akazi, birampemba biranyinjiriza, niyo mpamvu ndabikora. So ni Itamporize rero ubona ko imaze indwi zigera kuri 2 ku rubuga rwa Dramati rwa YouTube. Ubona neza ko imaze kugira abayiraba barenga gato 674 by'abamaze kwiraba. Urumva ko habura bake cyane kugira ngo ishobore gukwiza umuriyoni, ndetse na zona urenze nka kumwe twabonye madamu yiwe yashoboye kuba ibikora guys. Indi ndirimbo ni indirimbo y'umuririmbyi D1. Umuririmbyi D1 novuga neza yaraherutse gukora EP, yaraherutse gukora EP yayise Dr. Love. Ubona neza ko yasohoye indi ndirimbo ayita Amarira. Ni indirimbo nayo imeze neza ku ruhande rw'ubwanditsi, ku ruhande rwa production ubona ko byose byifashe neza. Ni indirimbo nayo imaze iminsi igera kuri 13 ku rubuga rwa YouTube rwa D1. Ubona neza ko ari indirimbo ifise bamaze kwiraba bagera ku 149, nayo urumva ko iri kubikora neza. Ni indirimbo yakozwe na Trust Beats, maze amasanamu ndavuga video akogwa na Landry SB. Indi ndirimbo ni indirimbo y'umuririmbyikazi novuga nti sinzi ko no mwita mu diaspora cyangwa ariko umuririmbyikazi w'umurundi asanze avuka ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko yaramaze imyaka itari mike hanze y'igihugu. Uwo nawe si wundi bamwita Godas Muhoza. Ni Godas Muhoza twagiye tumenya mu ndirimbo zitandukanye nk'indirimbo nka New One, ndirimbo New One ndetse na Hujali ndetse na New One. Ndirimbo novuga nti yagiye amenyekana ko cyane. Ubona ko rero agarutse n'indirimbo yise Umuti. Indirimbo yise Umuti iri ku rubuga rwa YouTube. Ubona neza ko ari indirimbo nayo imaze iminsi igera kuri 11, ikaba ifite amaze kwiraba bagera ku 21,000 kuri YouTube. Ni amakuru ashobora guha kuri Godas Muhoza. Ni umwe mu bigeme bavuga yuko ashobora kuba akundanye
numwe mu bamenyesha makuru novuga ntibakorera cyane ku rubuga rwa Instagram nawe sundi azwi ku izina rya Nshuti ya Bose. Ni Godas Muhoza rero ubona ko ariko abizamwo neza cyane mu minsi mike amaze ashitse ngaha mu gihugu cy'u Burundi inyuma yo kuva mu mahanga iyo yarari. Iyindi ndirimbo ni indirimbo y'umuririmbyikazi azwi ku izina rya Face Meilli canke Meilli official. Ni Meilli official afite indirimbo yahetse gukora indirimbo yise Kure, indirimbo imeze neza guys. Indirimbo ubona ko imaze nayo nyene iminsi igera kuri 11 ku rubuga rwa YouTube, ikamaze kurabwa n'abagera ku 51. Indirimbo Kure ushobora kubona ko yanditse neza ndetse no ku buhinga bwo guhinyanyura ndetse na video ubona ko bimeze neza guys. Indi ndirimbo ni indirimbo y'umuririmbyi azwi ku izina rya Rock. Umuririmbyi azwi ku izina rya Rock tukunze kumubona cyane mu makolabo. Ndavuga nk'indirimbo yigeze kuba akorana na ba Berry Music ndetse n'abandi ba Mona Warda ba Face. Indirimbo bise The Vibe. Ubu naho yagarutse n'indi ndirimbo ari kumwe na Treasure na Rapid Boy. Indirimbo yitwa Isosi. Ni indirimbo ubona ko iri ku rwego novuga ntirugayitse n'ubwo bwiza cyane. Indirimbo imaze iminsi 10 ku rubuga rwa YouTube, ikamaze kurabwa n'abagera ku 11. Nayo wumva ko iri kirabikora neza. Ndakubutsa ko umuririmbyi nyene Rock hari indirimbo yigeze kubakora, aho benshi bagiye bavuga ati umuririmbyi aririmba nka OLG. Yari indirimbo yise Kata. Indirimbo yise Kata ushobora kujya muri YouTube nayo nyene ukayiraba. Indi ndirimbo yagiye isohoka ni indirimbo y'umuririmbyikazi Natasha Ngendabanka. Indirimbo yise Nduwawe imaze indwi zigera kuri 2 ku rubuga rwa YouTube, kamaze kurabwa n'abagera ku 6. Indirimbo nayo imeze neza. Iyindi ndirimbo ni indirimbo y'umuririmbyi MB Data nawe ubona ko asa nk'uri karagenda yibagirwa mu bantu kuntu hari ukuntu yaramaze igihe atari karagaragara cyane muri industry ya +257, ariko yaje n'indirimbo yise Nkirigita. Ni indirimbo Nkirigita rero ubona ko imaze nayo iminsi igera kuri 10 n'abamaze kwirabagera ku 21 ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Nayo ushobora kuyiryohererwa mu kuyiraba ndetse no mu kuyumviriza. Indi ndirimbo ni indirimbo y'umurapper akazi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, novuga nti ni FABELOVE Fabulov the Kitchen Boy. Yakoze indirimbo maze ayita Shosha. Ni indirimbo ubona ko imeze neza cyane guys. Indi ndirimbo ni indirimbo y'umuririmbyi novuga nti yatanguye kera umuziki w'u Burundi, yawutanguye kera ariko tubona ko ku rubuga rwa YouTube ntari karafatisha cyane nk'abandi baririmbyi novuga nti bagiye batangurira rimwe. Ubona usundi bamwita Bien Free My Boy, ni Bien Free My Boy canke Mutakuriyano. Ni afite indirimbo aherutse gukora imaze iminsi 11 ku rwego rwa YouTube, imaze kurabwa n'abarenga gato 5,000. Umva neza ko bidahuye cyane n'izina ry'umuririmbyi Bien Free My Boy. Ni indirimbo rero yise Love on Fire imeze neza cyane, ushobora kugenda muri YouTube yawe maze uka-feelinga guys. Iyindi ndirimbo ni indirimbo y'umuririmbyi azwi ku izina rya Vishilove Mukai wa Live East Africa. Vishilove ari muri The Fighter Productions anzirongowe na Happy Famba. Vishilove aherutse gukora indirimbo yise No Problem. Indirimbo yise No Problem wumva ko ari indirimbo yo kuryoherwa mu bare hirya no hino itera ivudwa guys. Yasohotse ku munsi wa 4 kwigenekezo rya 16 z'ukwezi kwa gatatu umwaka turimo 2023. Kaba ifise abamaze kwiraba barenga gato 2,000 ku rubuga rwa YouTube rwa Vishilove. Nashobora kugenda muri YouTube yawe maze ukayiryohererwa guys. Indi ndirimbo yasohotse ni indirimbo y'umuririmbyi azwi ku izina rya Chris MB ari kumwe na Wiz Designer, maze bakoze indirimbo bayita Mama. Nayo ni indirimbo imaze iminsi igera kuri 6 ku rubuga rwa YouTube rwa Chris MB, imaze kurabwa n'abagera ku 11 ku rubuga rwa YouTube. Ya indi ndirimbo yagiye isohoka muri iyo minsi heze ni indirimbo y'umuririmbyi novuga nti umuririmbyi akizamuka muri industry ya +257. Ubona wese wundi muririmbyi azwi ku izina rya NSB Mpole. Yakoze indirimbo maze ayita Agakingo guys. Wumva ko ari indirimbo imeze neza, yanditse neza, aho mbere ari bikunze dushaka kuzomuhamagara tugakora ikiganiro nawe akatubwira byinshi. Ni indirimbo rero novuga nti nayo ushobora kugenda muri YouTube yawe ukandika Agakingo by NSB Mpole maze uka-feelinga guys. Izo nizo ndirimbo nashaka kubwira zagiye zisohoka muri iyo minsi. Ubona yuko abakunzi b'umuziki hirya no hino bagiye bavuga bati ni indirimbo zimeze neza bitandukanye cyane no mu myaka iheze aho bakora indirimbo kumvuti kabisa. Indirimbo si indirimbo wo feelinga nk'umukunzi w'umuziki w'u Burundi.
uno munsi ari intambwe ikomeye cyane aho n'umufana ashaka kuvuga ati mu Burundi turafite umuziki mwiza, umuziki uryoheye ugutwi. Izo ndirimbo rero nashobora gutegurira, ushobora kugenda maze ukumviriza muri YouTube yawe maze ukaryoherwa. Ayandi makuru naguteguriye na makuru ariko aravuga kuri Meilli official, ubona neza ko ari Meilli ahetse guteka igihugu cy'u Burundi na cyane cyane umuziki w'u Burundi ahetse gutera iteka, aho yazanye agashimwe agakuye neza na neza mu gihugu ca South Africa, muri Afrika y'Epfo, neza na neza ahitwa Johannesburg. Yari yasohotse igihugu ku genekezo g'icenda z'ukwezi kwa gatatu mwaka turimo 2023, maze iyo higanwa yari yitabiriye rikaba ryari higanwa rya Influential Women in Arts Awards. Ubona neza ko Meilli nawe yari yabaye nomine, maze arashobora no kugira amahirwe agashimwe aragatsindira aragatahukana. Meilli rero yagarutse ku munsi wa kane neza na neza hari ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye, niho timu yiwe ndetse n'abantu n'abamenyesha makuru ndetse n'abamenyesha makuru ndetse n'abandi bafana b'umuziki bashoboye kugenda baramwakira, maze ukabona ko wari umunezero udasanzwe, wari umunezero ugetse ku wundi mu kwishimira ako gashimwe. Ubona ko na Meilli yashoboye guca hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura agenda yerekana iyo trophée cyangwa gashimwe yashoboye kuronka muri ico gihugu ca Afrika y'Epfo. Ayo makuru ushobora kubwira kuri Meilli, ndetse nkiri aho nyene muri South Africa hamaze iminsi hari inkuru novuga nti ni inkuru y'incamugongo, inkuru itaryoshe mu matwi y'abafana b'umuziki, bagiye babazwa cyane n'urupfu rw'uyu muririmbyi yapfuye yitavye Imana akiri muto cyane ku myaka 27. Ubona usundi ni Costa Tich, amazina yiwe y'ukuri yahawe n'abavyeyi akaba yari Costa Tich. Ubona neza ko abana bariya bashe kugenda bagiye icyo bivuze ko n'umubabaro mwinshi. Ubona neza ko ari Costa Tich yaguye kuri stage aho yari ari mu giteramo cyari citiriwe Islam Music Festival. Ubona neza ko yaguye kuri stage aho yari kara performing indirimbo yiwe, maze umugabo agwa bukwi na bukwi, aratabaza bamujane ku ivuriro, nuko baramujana ku ivuriro, ariko Imana yashimye kumwiyegereza kuturusha. Ubunye akaba agahinda ndetse byivanze n'umubabaro. Ayandi makuru na makuru y'umuririmbyi azwi ku izina rya Mugisha Jean Junior aka Double J byavuzwe neza na neza ko yarafise igiteramo mu Bufaransa ahitwa Lyon, ari kumwe yari guhurira ku rutambiro, ndavuga kuri stage n'umuririmbyi kazo mu gihugu cy'u Rwanda azwi ku izina rya Bwiza, igeze kuba akorana indirimbo n'umuririmbyi Alvin Smith. Ni Double J rero atashoboye kwitabira icyo giteramo kubw'uko hari habaye akabazo mu byo guhabwa visa, bica bituma icyo giteramo cungururirwa ku itariki itaramenyekana. Ayandi makuru karavugwa muri music ya Plus 257 ni ko umuririmbyi Bizimana Abubakar Karum benshi bazi nka Sadbi ari mwihiganwa, yashoboye kuba nomine mwihiganwa gitiriwe East Africa Youth Award. Ubona neza ko ari ihiganwa ko rizobera mu gihugu cya Tanzania, aho nako Sadbi azoba ari karahiganwa n'abandi baririmbyi batandukanye, aho ndavuga nka Eddy Kenzo kuva mu gihugu cya Uganda, ndavuga Mario kuva mu gihugu cya Tanzania, hamwe n'umunyarwanda azi ku izina rya Munyakazi Deo. Abo nibo baririmbyi azoba ari barahiganwa muri kategori Sadbi azoba arimo. Yo nayo sindi ni kategori yitiriwe Outstanding Youth Male Musician. Ubona ko ari umuririmbyi yagiye abikora neza muri East Africa w'umugabo. Sadbi rero akakubwira ati n'iteka ridasanzwe gutorwa kugira ngo ashobore kuba mba mu bahiganirwa iryo higanwa. Amatora akaba azotangura ku igenekezo rya 23 z'ukwezi kwa gatatu mwaka turimo. Sadbi akaba azonakubwira uko amatora azogenda, uko muzoshobora kubigenza kugira ngo ashobore kumutora ashobore gutahukana iryo higanwa. Amakuru avuga kuri Wiz Designer akubwira ati ngiye kuguhereza igiteramo cy'imbatura mugabo nko bamwe n'abari babivuga. Ni igiteramo rero kizobera neza na neza mu ntara ya Ruyigi ahasanzwe hazwi ku izina rya Village Market. Wiz Designer azoba ari kumwe n'abandi baririmbyi batandukanye, aho ndavuga nk'umuririmbyi kazi asanzwe ava mu ntara ya Gitega, ubona usundi azwi ku izina rya Davis Morris, ni umuririmbyi kazi tuzi mu ndirimbo Yo Remix, yakoze indirimbo yitwa Yo Remix. Ko kwinjira azoba ari amafaranga 2000
ahasanzwe ndetse n'ibihumbi 5 muri VIP. So andi makuru nkufitiye na makuru y'umuririmbyi azwi ku izina rya Alvin Smith. Ni Alvin Smith ubona yuko hari haize iminsi mike atangarije abakozi umuziki w'u Burundi aca ku radio hirya no hino avuga ati umuziki jewe ngiye kuwuheba, umuziki ndawuhebye. Alvin Smith rero aherutse gukora EP, aherutse gukora ukurikirane yise For You EP. Ni For You EP ubona neza na neza ko igizwe n'indirimbo zigera kuri 5 ndirimbo abana bari abagiye bazivuga kibitandukanye baravuga bati iraryoshe intiryoshe bati nayo ni irazirenze. Ni indirimbo rero zigera kuri 5 zino zose zindi ya mbere yayise For You, akaba hariho n'indi yakoranye n'umuririmbyi w'umurundi nyene yitwa Double J, indirimbo bise Urugo Ruhire. Hakaba n'indirimbo yakoze iri muri urwo rukurikirane yitwa Ndakadame, ndetse akorana Please hamwe na Jegezingida ari kumwe na Be Face on the Floor. Izo ndirimbo ziri muri EP mu rukurikirane Alvin Smith yakoze, nago ushobora kurusanga ku rubuga rwa YouTube, maze ukazumviriza ukagira nawe ico uzivuze ko ndetse ukanazisangiza n'abandi bakunzi ba Akiwacu Music. Mu nkundire nsoderere kuri ino nkuru ni igiteramo kiza kuba kuri uno munsi wa gatandatu kuri igenekezo rya 18 igizwe ya 18 uku kwezi turi mu kwezi kwa gatatu mwaka wa 2023. Ni igiteramo bona neza na neza ko kiza kubera ahazwi nko kuri Miki Lounge Bar kuri Lycée de Lac. Bona neza ko umuririmbyi ava mu gihugu ca Kenya azwi ku izina rya Jagwa. Tumuzi mu ndirimbo zitandukanye agiye akora, ndavuga nka Kipepeo, Kiyo, Kigeugeu ndetse n'izindi. Aza kuba ariho yibereye mu cyo giteramo. Ni igiteramo citiriwe Old School Party, aho bona neza ko n'abandi baririmbyi baza gushobora guperforminga, ndavuga nka Dr Cloud eka no mu comedy asanzwe atavyorosha ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu azwi ku izina rya Kigingi, nawe niho aza kuba yibereye. Ubona neza na neza ko ari igiteramo kiza gutangura igihe cy'isaha 12 z'umugoroba maze gushika amasaha atazwi, gushikurambiwe guys. Ayo makuru nashoye gutegurira je bari kurabana nanje muri kino kiganiro nitwa Jefferson Bad Guy aka The Host, cyangwa ukanyita Gag gusaba bikwiye. Ndakubitsa kwandanya kuri kino kiganiro, ibindi biganiro bica ngaha kuri Akiwacu Magazine. Usije ngaha kuri Facebook, turi kuri Instagram, Twitter ndetse no kuri YouTube, naho nyine twitwa Akiwacu Magazine, naho nyine washaka kuhadusanga maze ukadukurikirana. Izo tubonane ku munsi nk'uyu, ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 2 z'ijoro ku masaha ngaho iwacu mu Burundi. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, bless up.